جرونهیا کردستانی روجاوی کردستانی دما خوش به بینرین هجا ایرو 15 تیرمه 2026 روجا چهارشنبه امجوره بلتنادانی ساعت 7 پیش کش بکن پشتی بیناو بری. بله جاری کنن دما خوش به بینرین هجا میروج کوچبران و روشا کوچبری دست پی بکن پشتی سالان ج کوچبری او دورکتن کاروان وگری هنج بر به عفرینی و دچن سبا کاروان داویا مالبات عفرینی ین باکور روشلات سوریه ده بری بکن او پیواجوا وگراج بو عفرینی جی ایدی به آویره و بداوی ببم. د چارچوبه پیمانا بستونه چلی یادنا برا هیزین سوریه دموکراتیک او حکمتا دمکی یا سوریه ده وگرا مالبات عفرینی پیکتی. سبا کاروانا نه امین او یا داوی یا مالباتین کو جبر ایریشین دولتا ترکیه داگیرکر و جتین و کجبر ببون و دیگرن سرواری خواه. جه حسه که قامشتو او هن باشارین هریما جزره کاروان و بربع عفرین او گندوارین و بری بکوه. بری ویجی ده هزیرانی ده کاروانا هشتمین کو جنیزی که 1700 مالباتان پیگ دهات جه قامشتو گرکلگی او دیری که چوبو عفرینی. فرماندار هیزن اولکاریا روش آوا محمود خلیل بر راگاند بو که حتی نها 8720 مالبات وگریانه واری خواه. و هر وها گوت بو که نزدیک 1200 مالبات جی اندامین وان ده هیزن لشکری دنه دکارن ددمین پیش ده وگرن. لگوری خلیل پشت قداندنا پیواجوه وگرا کوچبرین عفرینیان ده بالی بدن سرکشاندنا وگرا کسین کو بزوره جسریکانی گریسپی و رقای هاتنه کوچبر کرن. وزیر خواندنا بلند او لیکورینین زانستی مروان حلب به پاریزگری حسکی نوردین احمد را جوی او روشا پروردهی یا پاریزگه پیدوین زانینگان او ریباسین در بازکرنا آستنگیان گوتو بیش کرن. د جوینی در روشا زانینگین لحسکی او پیدوین وان این بنگین هاتن گوتو بیش کرن. هر وها آوین بداوی کرنا آستنگیان او پیدا کرنا پیدویان جبو بردامی پیواجوه پروردهی او باشتر کرنا قالیته پروردهی بون مجارین جوینی. هر دو آلیان بالکشاندن لسر گرینگیا خورد کرنا خباتن اکادمیک لپاریزگاه حسکی. د چارچوبه پیمانا بستونه چلی د گاوک نو یا انتگره کرنا سازین سیویل هات آویتن دستیا جن آجزری به پرگالا دستیا مالبات و نفوس یا وزارت کاروبارین جواکی حکمتا دمگیره انتگره بو هاتا گوتن آرمانچه و کو خدمتین جبو جنان بین دوماندن و به آوه که هف آهنگی بین ریوه برن. اف درو جند نابرا دستیا جنان آ حریما جزری او دستیا مالبات و نفوس یا وزارت کاروبارین جواکی حکمتا دمکی در ریزه جوین پیک هاتن. دوان جوینان ده آوه انتگره کرنا سازین تکلدار و دوماندنا خدمتین کو جبو جنان تیم پیشکش کرن هاتن نرخاندن. پشتی داوی بونا جوینان آلیان به فرمی راگاندن کو دستیا جنان آ جزری به پرگالا دستیا مالبات و نفوس را حاتی انتگره کرن. لگوری لحف کرنان گشتی همون ویزگه او نافندین دستیا جنان آجزری ده خباتین خواه بدومینه او خزمتین ویجی و بیناو بردوان بکن. اف گاوواکی بشک جپیواجو انتگره کرنا سازین ریوبریا خواسر او حکمتا دمکیتی نرخاندن. ریوبریا حکمتا دمکیا شامی به بریارین دردخه آزادیا تاککسی یا لولاد هما بجم جه هولی رادکه بشکه گریدای وزارت چاندنی بریارک نویا طیبت جبو جنین کارکر دکن درخستیه او جدوی تنه دست و روین جنان بین خویا کرن آنگو پرده سر روی خواه را کرن او ویجاره داوی جن سر روی جنی او دخوازن خواه بجارک ده وان بدن و شارتن. بشین آوی او زندین آوی ینگریدای وزارت چاندنی یا حکمت دمکی بریارک دن آسوس ردام.
لگوری بریاری جنین کو د سازین فرمی ده کار دکرن دوی جل او برگن وان ین گرتیبه آنگو تنه رو او دسته وان وکری بمینه. ادعا دکن کو آرمانجا وی بریاری پاراستنا دیسپلین او دیمنا فرمیا دزگاهانه لی اف بریار دناوارaya گشتی ده برتکین برفره درخستیه. رخنه گرد بیشن کو دیارکرنا آوی جل او برگن جنان دستوردانا لآزادیا کسانه او شرطین فرض کرنا جلان وکه نای پجراندن دبینن. اف نقاش جاره کدن مجارا ماف او آزادیا جنان ده سوریه خستیه ناون دا گوتو بیجان. جارکدن جبر نبونا مازوت جنراتورین باجارین حسکه ومرین او خلک به الکتریک مانه کمیته سوتمنی جی دبیجک و حکمت دمکی پارا پاریزگاه حسکه یا سوتمنی ندایم. لگوری هات زانین ایرو کمیته سوتمنیا مازوت جنراتوران بلاف نکریه او اف جبویه سدما کو جارکدن ومری بمینن. جریبرین کمیته سوتمنی یا حسکی برزان حاج محمد دیارکر کو حکمت دمکی پارا پاریزگاه حسکی سوتمنی ندایم. حاج محمد دیارکر کو او جارنان بلافکرنا سوتمنی رادوستینن داکو سوتمنیا بردست به وکهوی بگه همو باجار و گندواران. برزان حاج محمد جبرکین بونا سوتمنی جشینین لیبورین خواست او دازانین کو لباجار حسکی بقاسی 500 جناتور هنم. ریوبریا گشتی یا ترافیک یا پاریزگاه حسک راگاند کو د مهکی ده 77 قضاین موتورسیکلتان چبونه ده انجام ده 7 کس مرنه. ریوبریا گشتی ترافیک یا پاریزگاه حسک راگاند کو د نوبرا 15 هزاران او 15 تیرمها 2026 ده لدورین جداین پاریزگاه حسک 77 قضاین موتورسیکلتان چبونه او ده انجام ده 7 کس مرنه او 78 کس جیبرین داربونه. لگوری داخلنیا ریوبریا ترافیکی ریجه قزان آهری زده لقامشتا یکو 29 قضا چیبونه او ده انجام ده کسک مریه او 26 جیبرین داربونه. لباجارین دنین وکی دیرک، چلاغا، تربسپیه، گرکلگی، عموده، دربیسیه، تلبیدر، تلتمر و حسکی 48 قضایین رودانه او ده انجام ده 6 کس مرنه او 49 کس جیبرین داربونه. بینرین هیجان لشنگال کنفرانسا جنوسایت او انتگراسیون دموکراتیک به بجداریا زانیار، حقوقناس، سیاستمدار او کسایتین جواکی دست بکریه. ده کنفرانس ده بالحاتا کشاندنا سر داتمندی مافی ازدیان او آواکرنا انتگراسیون دموکراتیک. لشنگال اکادمیا زانستین جواکیا عبدالله اوجلان کنفرانسا جنوسایت او انتگراسیون دموکراتیک به درشمه عدالت و گوهیس و به بنگا انتگراسیون دموکراتیک دست بیکر. نزدیک 200 کس دنافده روشنبیر، حقوقناس، سیاستمدار، چالاکوان و کسیات اولیجی گلک باجارین عراق و حریم کردستانی بجداری کنفرانسی بون. ده آخفتنا وکرنی ده هفسروکی مجلسا گلا شنگال آزاد حسین گوت آرمانجا کنفرانسی نتنی بیرانینا فرمانا سی طبقه 2014 لی آواکرنا بنگه که جبو دوماندین پاراستنا مافی جواکا ایزدی او انتگراسیون که دموکراتیکه. ده پانل یکمین ده مجارین دیروکا فرمانان باندورا وان لسر جنان او چاند او سدمین دوباره بونا وان هاتن نرخاندن. کسین آخرین دست نشان کرن که فرمان نتنه قرکرنا مروفینه لی هولدانا تونکرنا ناسنامه زمان او چاندا گلانه جیم. ده پانل دویمین ده جی مجارین جنوسی ده 2014 گورین کومی مافین قربانیان او آستنگین حقوقی هاتن نقاش کرن.
لگوری آگهین هاتنه راگاندن حتی نهال شنگالی نوت و شش گورین کومی هاتنه تثبیت کرن او جوان 857 جنازه هاتنه درخستن. هر وها هات گوتن حتی 24 تیر ماه 2025 هجمار قربانیان گهای 7205 نهان دناف ده 1512 شهید و 1616 کسین دنجی رواندی. بجدارین کنفرانسی بانک کرن کو جواک ناونتوی جبو ناسکرنا فرمانا سی طبقه 2014 وکه جنوسید اوپک آنینا دادمندیا گاوین پراتیکی جبده. حتی آمده کرنا وینوچه کنفرانس به پانل و نقاشان دوام دکر. جوام المخابني بجي مازنتين جينوسايد الدنيا هر ملت كاتيا ملت بريفو بركيا شنابريا هولدا نهر كولتوري زماني آيني الفبياي راستي قالك تشتيرو هينا إدكا بتر ناينو خياكري إدكا بتر أمنابين اللي قالك تعداية النفسية إنسان تكن هكان بريخو بالندن هو ظاهرة الانتحار يانجي كشتن شقاسي الشنغالي ده زهب بويا هكان بقرين بلكي خو كشتن الدنيا حمو كده هيا بس هكان بين إيرو مقارنة منطقة خورا بكن نقلك يمازن الأسبوع كده تشار خو بكوجن لازم بقى أمستر بيجي بالسكن قالوا شو سببه أمزانم قالك السبب هينا وكام جيرا بيجن ابتزاز إلكترونيا بيجن مشكلة كلمة بعائلة المال تشيدن إنسان ذات تفكير سلبي تأثير الوينكا رجع حتى إيرو كمجتمع ما ويكسر شنقال قالك تهميش إشغالي حكومتي با اللي هاتي كرن هكان بين قلاع هناك تشتري درجي بكنيكا تشاوا تعداي المدبي النفسية مدبي تعداي المجتمعي مدبي تشتكى مجيرة بجنة حرب باردة إنه قالك جي هينا وكا مرة استخدامتكن بلكي بري بيت تشتي از بيجن أو دعشت كهاتين نها تقول بتني وكا أم بيجن كشتنا كيبكن يا مثلا هنا كابقرن بس أو هادبون هويا يزيديانا هيلن هادبون كهابونا يزيديانا هيلن مخالفة المادة الثالثة الفخرجي أولا نص قانوني تنص المادة الثالثة على تجريم الأفعال التالية حتى لو لم تقع الإبادة فعل يقصد الإبادة الجماعية ألف الإبادة الجماعية باء التأمر. بنرین هجام مالپرا اکسیوسیا امریکای راگاند کو سروک دولت نیبون امریکای دونالد ترامپ جه سروک وزیر اسرائیل نتانیاهو خواستیا کو هیزن خواج سوریا و لبنان وکشینه. پشتی وی چاپمنیا اسرائیل راپوره که هندری آخا سوریای بلافگر او تدم تفجرا لشکریا هیزن اسرائیل لگندورین قنای ترایی تدیتن دو جیم سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت ایدی تو ارتشا تروریست لسر سنوری وان نمایه. پێویستە هێزن خۆشی سووریە vekşîne û heman gavê li Lubnanê jî bavêje. Malpera Axios ya Amerîkî got ku Serokê Amerîkayê Donald Trump ev daxwaz ji Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu kiriye. Di nûçeyê de hebûna hêzên İsraîlê li Sûriyê bûye sedema peydabûna aloziyan lewra divê bidawî bibe. Lêbelê piştî vê daxuyaniyê televizyona yazdan a İsraîlê raporek bidîmen ji herêma tampon a li gundewarê Quney Terayê belav kir. Di vê raporê de xuya dibe ku hêzên İsraîlê di nava axa Sûriyê de tev digerin û keleman bo çi tevgerekê ji hêla Sûriyê ve datînin. Ev rapor jî wekî bersivekê ji daxwazên Trump re hat xwendin. Nexwasim ku berî niha çendîn caran ev doz li İsraîlê hatiye kirin. Bi taybet ku piştî êrişên hikûmeta demkî li Swêdayê, İsraîlê bi rengekê rasterast destwerdan li axa Sûriyê kir. Hingî, rêneda êrişên li Swêdayê dewam bikin û çend deverên leşkerî yên pilebilind li hindirê Şamê bombebaran kirin. Doh jî Benyamin Netanyahu eşkere got, êdî tu hêzên terorîst li ser sînorê wan nemane û di nava daxuyaniya xwe de behsa Sûriyê jî kir. גם אנחנו עשינו רוויזיה יסודית בתורת הביטחון שלנו. êdî tu gef neman
تو ارتشین تروریست لسر سینور من نمان لیبل مهنک هرمین تامپون لهندر عرض جیران خو آوا کرنه لدردورا غزه و هندره وی دیسا لدردورا لبنان و هندره وی هر وها لدردورا جولان و هندره سوریه هرم آوا بونه برینها جی لپاریس چند جوین دناورا ریوبرین اسرائیل و شامه ده هاتبون لدارخستن و آرمان جوان چار سرکرنا آلوزین دناورا هر دو آلیان دبو. لیبل شام دبیجه کو او دخوازه اسرائیل خوش هرمین پشتی کتنا اسد بکشینه و تل اویو جی ویه که رد که وکی خطا صور بناو دکه. لورا حتی نها تو انجام که اشکره جوان دانوستاندنان در نکتنه. بلی هر اسرائیل و لبنان لپایتخت ایتالیا رومای جاره کدن لسر روشا باشور لبنان جویان آلی دمجارا وکشینا هیزین اسرائیل او لجه وان بجهبونا هیزین لبنان ده نیزی هفبونه. اسرائیل او لبنان لرومای تورا ششمین دانوستاندنان به نوبینکاریا دولتین ییبوین آمریکای پیکانین. لگوری چافکانیان آلیان ده مکانیزمای ده پیشکتن تومار کرنه. لگوری وی هیزن اسرائیل وی جدو هرمین جرباندنین لباشور لبنان وکشن او ارتشا لبنان وی لوان بجهبه. ده جوینه ده هر وها لسر ریبازا وکشینی بجهبونا هیزن فرمیین لبنان چکدار کرنا حزب الله او پشتراس کرنا کنترولا دولت لسر وان هرمان هاتا خافتن. افدانو ساندن لسر بنگا چارچوویا لف هاتن یاکو ده 26 هزیران ده لواشنطن هاتبو اریکرین پیک هات. لگوری آگاهیان آلی لحف کرنا کو ده دمکه پیش ده جاره کدن جی بجوین لی دیروکا وی جوینی نهاتیه دیار کرن. روشلاتا ناوین دیسا لبر دریه پیکهاتنه که نو یا لشکریه دولتین یک بوین آمریکایی به بالافرین شر و موشکان ایریش ایرانی کر تارانه جه به موشک و درونان و جاریم ایریش ناوندین آمریکایین لکوید بحرین و اردنی کر سروک آمریکایی دونالد ترامپ جاره کدن گف قار و دم دای ایرانی هم وقت وی جی پلانا خویا و باجش کشتین که ده هرمزیره درباز ببم وکشیا گاف باش دا آوید دناوا ویگش بنا شرده دورپیچا سر هرمز دیسا دسپیکریه و بازارین جهان جی با اوه که راست جویه که باندور دبن. بالافرین شر رابون موشکن تاریتی بروناهی خو رونی کرن. درونن وکی کابوسکی لسر ولاتن کنداوه. افدیمنن داوی ینج روشا شر لروجلاتا ناوین یدنابرا امریکا و ایران دیا. فرمانداریا ناوندی امریکا سانتکوم دبیجه آرمان جوان ایریشان لواس کرنا هزین ایرانه به تایبتی جی ایریشن وی ین لسر کشتین بازرگانی ین تنگا و هرمزیره در باز دبن. ده همان دمه ده امریکا دورپیچا دریایی یا لسر بندرین ایران دیسا دست بکر. لگور داخیانیا سانتکومه زیدتری 20 کشتین شر و سدان بالافر لهرم روجلات ناوین آماده نه و در روشا آماده باشیه دنه. ایران جی برسف داوان ایریشان. لگوری داخیانین فرمی هزین ایران ایریشی بنگهن امریکی لکویت اردن و بحرینه کرنه. مدیای فرمیا ایران راگ هاند کو به بالافرین بمروف دپوین کو هزن امریکی لبنگاه الازرق اردن بکارتینین جی هاتنا آرمانچ کرن. به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت ده همان دمه ده سپای پاسدارین ایران راگ هاند کو لدجی نابندک لوجستیک یا امریکی لکویت موشکن کروز هاتنا بکار آنین. لبحرین جی نابنده فرمانداری یا فیلویا پنجمین یا امریکای و هند دپوین لوجستیک و سوتمنی بونا آرمانجا ایریشان.
All they have is fake news because they have the fake news would rather see us lose the war. سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترامپ هشیاری دا کو ئەگەر تەهران حتا داویە هەفتەیە بێ پەیمانێ ئەرێنەکە دێ فەرمانە عێریشێ لە سانترالên ئەلکتریکê û pirên Îranê bide. هەروەها ترامپ ji plana standina bacê ji keştiyên derbasbûnê ya Hormuzê re pajdeve kişiya. Ew dibêje welatên kendavê soz dane ku li Amerîka vebirhênanên mezin bikin û ev dikare cihê wê planê bigire. Through diplomacy, through working together to transform. Di navbera her du welatan de berê bi navbeynkariya Pakistanê çarçoveyek ji bo peymaneka aştiyê hatibû îmze kirin. Di wê de ew jî hebû ku derbasbûna Hormuzê ewle û bêpere be. Lê piştî êrişên nû Tehran dibêje Amerîka ew li hevkirin têk biriye. İran her wiha ragihand ku heta êrişên Amerîka hebin wê tengav girtî be. Serokvezîrê Iraqê Elî Zeydî di yekemîn gera xwe ya derveyê welat de li paytexta Amerîka Washington bi serokê Amerîkayê Donald Trump re civiya li ser maseyê petrol ewlekarî çekdarkirina bêçekkirina komên çekdar û derketina hêzên Amerîkî ya li Iraqê bû. Serokvezîrê Iraqê Elî Zeydî li Qesra Spî bi serokê dewletên Yekbûyên Amerîkayê Donald Trump re civiya. Di civînê de aliyan li ser pêşxistina hevkariya stratejîk veberhînanên petrolê û ewlehiya Iraqê axivîn. Zeydî got, dixwaze têkiliyên nû bi Washingtonê re ava bike û veberhînana şirketên Amerîkî di sektorên petrolê de zêde bibin. Trump jî balkişanser rezervên meziniyên petrolê yên Iraqê got, di qunaxa nû de şirketên petrolê dê cihê hêzên leşkerî bigirin. Di aliyê ewlehiyê de jî hikûmeta Iraqê daxuyand ku komên çekdar divê heta dawiya meha îlonê çekên xwe radez bikin û di nava hêzên fermî de werin entegrekirin. Lê hin komên nêzîkê Îranê vê planê qebûl nakin. Piştî civîna li Qesra Spî Zeydî bi wezîrê şerya Amerîkayê Pat Hexon re civiya. Li gorî daxuyaniyê hêzên Amerîka heta dawiya meha îlonê wê ji Iraqê vekişin û erkên şerê li dijî çeteyên Daişê dê bi tevahî bikeve li ser milê hêzên hikûmeta Iraqê. Destya Rêveberiya Navendî Meyeka ya Dem Partiyê îro civiya di civînê de pêvajoya çareseriya Pirzgirêka Kurd amadekariyên Kongreyê û qanûna çarçoveyê ya nirxandî hate gotûbêjkirin. Meyeka Dem Partiyê bi serokatiya hevserokên giştî tolayhatimolar û Tuncer Bakirhan kombo li gorî agahiyên di civîna li Enqereyê de pêvajoya heyê ya têkildarê çareseriya Pirzgirêka Kurd gavên ku heta niha hatine avêtin û amadekariyên Kongreyê ku di payîzê de tê plankirin hatin nirxandin. Her wiha encamên civîna Meclisa Partiyê ya ku dawiya hefteyê hatibû li darxistin jî hatin nirxandin û ji bo 15 rojên pêş panelek yan plansaziyeka xebatê hate amadekirin. Li gorî Dem Partiyê di vê mehê de tê hêvîkirin ku qanûna çarçoveyê ya têkildarê pêvajoya nû li Meclisa Tirkiyeyê were nîqaşkirin. Di heman demê de tê hêvîkirin ku şandeya îmraliya Dem Partiyê îro bi serokê Meclisa Tirkiye nûman kurtulmuş û cîgirê serokê AKP Efkan Alara jî civînên cuda pêk bîne. Tê payîn sibe berdevka Dem Partiya Ayşegül Doğan li ser encam û biryarên civînê jî daxuyaniyekê bide. Serokê berê CHP Özgür Özel daxuyand ku amadekariyên ji bo damezrandina partiyeke nû têkirin li gorî gotinên wê di dawiya meha tîrmehê an destpêka meha tebaxê de wê gavên fermî bêne avêtin. Piştî biryara butlana mutlaq ya derbarê Kongreya CHP de serokê berê partiyê Özgür Özel li ser pêvajoya partiya nû û nîqaşên siyasî agahiyên nû da. Özel bersevda gotinên Kemal Kılıçdaroğlu yên derbarê piştgiriya FETÖ'yê de o got ew sojdariyan qebûl nake. Wê dest nîşan kir ku di demên berê de jî bi heman îddiayan rê rûbirû maye û got ev tawanbarî ne rastin. Li ser pirsa ka kengê partiya nû dê bê ragandin Özel dibêje
پیواژویا قانونی هند دومه لگوری وی پشتی قداندنا پیواژویا دادیه او جوین نافخوایی بریارا داوی دیوره گرتن وی جراگهاند کو نها دستورنامه پارتیه برنامه سیاسی او لیسته دامزراندن تی آماده کرن لگوری وی دداویا مها تیرمه آن دسپیکا طباخه ده و گاوین فرمیش بو دامزراندنا پارتیه ورن آویتن özel her wiha anî ziman ku navê partiyê hema diyar bûye lêxebat li ser logoyê hin jê didomin. Heta ku navê fermî bê ragihandin wê pêşniyarkiriye ku bi navê partiya nû were bilêvkirin. Swêdayê qurbaniyên bûyerên tîrmeha sala borî bi bîranîn o xwest ku çarenûsa windahiyan eşkere bibe. Xelkê Swêdayê qurbaniyên sala borî li meydana Keramê bi bîranîn o daxwaz kirin ku çarenûsa girtî o windahiyan eşkere bibe o dadperwerî pêk were. Bi bîranîna bi bejdariya xelk û xizmên qurbaniyan hêzên parêzvanên niştimanî û ewlekariya hundirîn pêk hat. خلکی پشتراستکر کو بیرانین تی واتیا دلسوزیا وان به قربانیان او گریدانا به مافی خوریه سالا بوری وکی نها هیزن حکمت دمکی ایریشی سویدایی کر او کومین دورزیان جی برسف داوان ایریشان ده انجام ده تی گوتن کو بیتری 1000 کسی هاتنه کشتن. کنگره اسلام دموکراتیک ایرو لگورستان شهید دلیل ساروخان آل باجر قامشدوم 6 زانین اولیین کو ده ایریشان ده شهید بونه ببیرانی ده مراسم ده هات گوتن او به برخوادان خوا بونه سمبولا یکیتی آزادی او لدیش زورداری راوستیانه ده مراسم ده پیامکیا تومارکری یا شیخ مرشید خزنوی جی هات گودار کرن. راستی اف سالوگرا شهیدی می اولدارن شهیدی ما اموانتینن بیراخوا ایرورو اولدار ما حاضر دبن و اف سالوگرا شهیدی ما چه بونن وک یک جوان شیخ معشوق رحمه خودی لیبه حوالی می کار بون ملا احمد تمی ملا یوسف ملا احمد تمی او حوالی گو مگلک بهاور کار کرن ملا یوسف او ودما داعش ایریشی وی کروی شهید خست افسال وگرا شهیده می اولدار دما گو امتینم بیراخوا ام جملت خور بیان دکن ام اولدار خور بیان دکن گرگ ام لسر شوپا وان بن لسر خطا وان بن لسر ریا وان بن گو دجی ظلمي بون تخستن وک هوید ناف انسانات هبه فرق و جداهی نخن ناف کسیده چه کرد به چه عرب به چه سریان به دو زوان او گوتنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام او پیمانا مدینه منور گو وک هویه که ناف هر انسانی ده بمشینن بانگام جولدار مر گو ام لسر شوپا وان بن لسر خطا وان بن دما گو اموان تینم بیرا خو او بیرانیا گو اموان تینم بیرا خو ام لسر شوپا وان بن ام بسر کوین ان شاء الله بکروانی ما شهیدین ما راستی وک میناکا روکینش مره که ام سر چاوان ام بردوامیا جیانا خو بکن ام تکوشینا خو و برخدانیا خو هری استا بلند جبو هر باوری و هر اولاگ ام دکن
ایرو رو ام رحی خو ام جانی خو ام خوینا خو درجین سرویریه اش بو افره وندانه به جبرگریا هری راستی هیویا مروواتی جهی ایرو رو لسر نرخ و لسر اخلاق هری راست باوریا تایبت یا اسلاما پیغمبر محمد یا دلووانیه یا هف حمس کرن یا هف قبول کرن بینرین هیجان و چمه داوی جیج جهان ورزشیه ده کوپیا جهان یا فیفا 2026 ده یکمین فینالیست ادی دیار بو اسپانیا فرانسا به انجام 2-0 تیک بر او گهشت فینال نا چاف حمو لسرویه کنکو ده پیشبرکا انگلترا او آرژانتین ده کیو بسر بکوه او ده فینال ده لپیشبری اسپانیای بلایزه بری بینرین هیجام لورد گیجین داویا بلتنا خود بجین حتی سبا جاری کردن ورین پیشیا و هر شاد و بختار